Hello students, voina number system decimal fraction le bar type quotients voina kan ziranga. Voina hian fraction train bar type decimal number le bar type decimal number atangin fraction change dan kan zirang. So tiang quotient ni poimo vel tu tiang quotient ni exam mu tura tamaron chuak vena sa thail tu ka tiang quotient ni mo mitam tak te chu I tiang quotient anan buai thailu tukta so voina I pakhatte ten kan enang. So masabara chun recurring angeomzia recurring le mantesa angeomzia antina number fraction pahatan zia kila 1/3 1/3 kan divide chun 0.3333 hi unlimited infinite ani dona series mo atop the don lo shim so hemi hi ange recurring tian a continue aron omzel 3 ni chun heta po 3 chun heta po 3 mo tan 333 omzel don hemi a recurring charchar don angai charchar om don so hemi recurring number kan tia hemi poimovia into the form of bar hemi fraction e ta tro 1/3 5/18 5/11 chon 1/3 tiang hi khoyang e muturam number system le decimal form ang question at pakhona oma so pahatte den kan solve Turanru 1/3 ange 1/3 I 3 divide taila 0 point gandanga 0 netro chon 3 za 9 ania chimizo ange 1 abang dona hata 0 lo omdona chimizo 3 za 9 kan tilenga ta hian 9 1 omlenga 3 za kan tilenga ti hian 9 tian 1 omlenga 3 za omzian shem ti hian 3 a recurring charchar don atop don lo tian a continue charchar anga chon infinite thleng 3 hi omdon Chumi wangchuan hemi thil hi ti hian kan ziak thin 0 point kan tia 3 hemi hi infinite thleng ai don ro hemi takinia infinite thleng ani chuan an tinge kan zia charchar don chumi wangchuan heta hian bar kan ziak thin a number continue charchar khabar entinan 323232 chuni se 32 chunga bar kan da ngatinge ange achan chu 32 a repeat zel hei 32 heta po 32 entinan 345 chuni se heta 345 chunga bar kan dang achan chu 345 hi a recurring tlata omje chu a continue charchar tian infinite thleng bahatte ten tuna kan solve tuna 1/3 chu kan divide chen ange 0.3333 ani dona to tam da ani dona so hemi hi antinge kan bar form in antinge kan zia don 0 point kan danga chon 3 pakhat kan zia nga chon achunga I bar pakhat kan dang enge om zia ti hian bar pakhat tiang anda tiang thili kan move le kan shia thiam masak ber tur chu hemi hi recurring ani don om ze chu point zawa 3 hi voitam tak tian a repeat charchar do continue charchar don tin ai chmo tuna second question hi hemi hi 5/18 and rutuna 5 hi 18 in divide tailmo 18 in divide la 0 point kan da tro heta point oma 5 2 enzat nge 36 ania so enzat nge bang 14 heta 0 om lenga tuna 18 7 zar enzat nge ti chon 126 ania chon heta 14 bang dona heta 0 om lenga chon 18 7 zar 126 om lenga tiang kan ziak thle zelang mo tian 14 bang lenga 0 kan da lenga 7 zar tian 7 hi continue charchar to don so hemi ke sa hian enreng ro tuna chiang davin ta hian 0.27777 hei infinite leng unlimited khoyange bar kan da to don 2 le 7 chunga bar kan da don lo achan chu true repeat ve le ne a repeat zong omje chu 7 hi repeat charchar don tro chumi wang chuan hemi hi 0.2 chon 7 chunga ti hian bar kan dang in jetiamem hemi poimo lu tukane pakhatte ten ka shilfias vek chongmo a concept hi shia thiam tumro by heart vel eng mangai lo tiang hi ati dan oma rule regulation oma a concept oma basic om hemi in thiam vek angai chutiang bok chuan tuna hemi apathum nai so heta hian nge kan ziang 0.27 chunga bar in jetiamem apathum na nge 5 divided by 11 tro 5 divided by 11 chu 0 point kan da heta 0 4 in kan englonga multiply nga 44 in ya chon 6 abang heta 0 manga 5 chon anzat nge 55 heta 5 omlenga 0 chon 11 4s are then 44 heta 6 omlenga chon 11 5s are omzian shem ti hian omzel don 45 hi infinite leng don a top te don lo so ange kan ziang 0 point engchunga nge bara don tuna 4 le 5 chunga ange achan ajan ju 4 le 5 hi ti hian continue to mo 4 le 5 hi a repeat charchar don a recurring charchar to chumi wangchon 0.45 chunga bar kan dang so 5/11 chun zat nge ti chon 0.45 chunga bar in shetiam tro
inria thiam ngai ne tiang thili hemi 1 by 3 na tro 1 by 3 chu chunga question number 1 an solve to so tuna hemi antinan 2 by 3 angai lamo 2 by 3 2 hi 3 in divide taila 0 point gandanga 0 omdona chan 3 6 are 18 ya true om lenga 6 are 18 ya true om lenga 6 are hatan 0 chan 6 are 18 om lenga tihian aron om thlazel don chon hatan 6 a repeat zel don 0.66666 khoya bar gandang 6 chunga bar ganda don in shetiam tro so enge kan answer ta hian 0.6 bar hemi tihian kan solve train tuna hemi po hi into the form of bar kan titro tuna han ka so izo chia a recurring number hi ange 3 ne tro hata 3 so 3 chunga bar kan dang mo 3 chunga chi bar kan dang 0.3 pakhat voi khat kan zia kanga chunza chunga bar kan dang chutia mo chon heta hian recurring number ange 37 hi ne tro 37 hi recurring number ne chumi wang chon ange anti kan ziang 0.3 le 7 chunga bar kan dang 3 chunga chi bar kan da thelo achan ange achan ju 7 bo hi mo 7 po ti hian a continue zel a repeat zel so 0.37 heta hian antinan heta hian anru 537 537 537 537 537 537 enge omzia engchunga nge bar kandang hemite pathum chunga hian achanju pathum digit pathum hi a recurring omzel om charchar mo chumi wangchon 53 le 7 chunga bar kandang tuna hata trang hian exam a question ron chuakrin apoi molu tukani hemi chu in thiam ngai ni bar atang in anting a fraction form a kan convert don and ro chiang dawin in andonia tiang question ni hmu tur tam tro exam vela 2.6 chuan 7 chunga bar nianga chuan plus 3.49 chunga bar hemi hi tiang question hi all sum dawin in solve the don hemi video hi in enzo so tahian ange 0 le point hi chu engma kan buai pui don lo hemi 0.6 bar a hian point ma hian 0 omatro chumi wangchon engma kan khoidang lam don lo hemi hi engma ziangai lo antinan point ma hian heta hian 0 I hian antinan 1 chuam ta se heta 1 kan ziak nga chon next slide a ka explain don thawa ka ju tunan ru 0 point ani van engma kan ziak lawnga chon 6 kan tiang atro chon bar 6 chunga bar om vain voi khat line kan ziak nga chon anwaya 9 kan tiang hemi hi ati dan chu ni bar hian tinan 0.66 chunga bar om ta se enge digit engza chunga nge bar om pani tro chumi wang chon anwaya po chutiang za chia 99 kan zia kang entirnan 66 hi enge digit pani ne tro digit pani chunga hian bar oma chumi wangjon heta hian 9 hi voi ni kan zia kang entirnan digit pathum chunga bar chuam ta se 9 hi voi thum kan zia kang digit pali chunga bar om chon 9 hi voi li kan zia kang in shatiam hemi hi thadain pakhat te ten ge explain don mo uluk devin in lo haitla don ne so heta hian anru point ma hian 0 oma so engma kan boi pui ngai lo 0 le point ju tuna 4 le 5 hi 4 le 5 chunga bar om engzat number engzat chunga mo bar om pani 4 le 5 chumi wangchon anwaya 9 hi voi angza nge kan ziang pani kan zia kang voi ni kan zia ngamo 9 le 9 in shatiam antinan hemi 0.457 chunga bar chuam ta se number pathum chunga bar omatro chumi wangchon hemi tihian kan tiang 457 kan tiang chon anwaya 9 hi voi thum kan zia kang in shetiam tro hemi question ni tunat lemina danglam to hei bar hi pakhat chunga choma so antinga kan tiang 0 le point ju kan en lawa 27 kan ti don mo 27 kan tianga chu chunga chon bar om lo tro number chunga bar om lo chuan hei tahan kan ziak trin divided by number engza chunga mo bar om pakhat chumi wangchon 9 kan ziak nga chon digit engza chunga nge bar om lo ti chon decimal hnunga han kan enzia turnyo hei pakhat chia oma so pakhata om chon hei bar om mi lo nyo chunga so 0 kan ti don bar chuam ta se 9 kan ziak trin bar om lo chon 0 kan ziak trin vekat kan soin non lang number pathum chunga bar om chon 9 hi anwaya voithum kan ziak nga chon number chunga bar om lo tro chutiang number chuang zat nge om pakhat chia ma chu tru chumi wangchon 0 hi voi khat kan zia kang entinan hemi khoshanan 0.237 bar chuam ta se entia kan tiang hemi 237 kan tianga minus hemi 23 kan minus ang 23 kan peinga divided by enza chunga nge bara om ti chon pakhat chunga bar oma number pakhat chunga bar oma so tan 9 kan ziang chon engzat number chunga nge bar om lo ti chon pani true le 3 so 0 hi voi ni kan zia kang in shatia mem hei tiang tu hemi hi a concept dik tak chuni mi tam takan buai mo tiang thiu tiang concept velan ma sem voi na chon in shatiam fek mayang next question kan na nga tuna chon hemi ni to tro 1 point ani to omza chu decimal ma hian number om to chumi wang chon hemi hi engma kan ti don lo 1 kan tianga
plus in shetiam mem 1 kan ziak nga chon plus kan ziak kang tuna hata hian 6 ania tro 6 chunga bara oma chumi wangjon number engza chunga nge barom 1 chunga chumi wangjon 9 hi voi khat kan ziak kang so mi kan simplify nga 1 plus 6 hi trin kan ka them yes 3 2 za 9 hi trin kan ka them yes and za 3 3 za so 2 by 3 du chon tian abula po kan ziak thei thowa omje chu 1 2 by 3 po kan ti thei thowa emo tian kan ziak te 3 into 1 engza nge 3 nia plus 2 5 omje chu 5 by 3 hemi po hi tiang point kan ziak te in shetimam tuna question number hemi tuna kan solve nga 14 na china ka soida khan digit decimal ma hian number a omza chu heta kan ziak thina 14 chuan plus kan ti thin chuan 73 chunga bar oma bar number engza chunga mo om pani 7 le 3 chunga oma so bar kan da sananga chuan anhuaya 9 le 9 kan ziak ngatinga 9 voi ni ti chuan achanju number pani chunga bar om so hemi pohi entinge kan tiang 14 kan tiang chuan 73 by 99 in shetiam tro tiang hian chuan to berami anru decimal ma hian 2 oma chumi wangchun 2 kan tianga plus tuna hemi solve wang tuna 7 5 3 kan ti thin tro chuan eng number chunga nge decimal om lo ti chuan hei 7 chunga decimal om lo wa so 7 hi tatran kan minus divided by tuna digit engza chunga nge 12 om ti chuan hei 5 le 3 pani chunga oma kan tiang tro so 9 le 9 kan zianga maseng digit engza chunga nge 12 om lo ti chuan pakhat so heta hian 0 kan tiang in shetia mem hemi tuna du chuan kan eng longa kan simplify nga true plus zasari somnga pathuma tangin pasari pe chu engzat nge ti chuan 746 divided by 990 in shetia mem so tuna du chuan true bula po hian hemi thili kan ziak te om ja chu 2 746 divided by 9 le 990 hemi kan answer in shetia mem a all samlu dugan yo maseng hei uluk devin ngundavin shiathiam tumula in real ru peulamo thadawin in shetiam vek mang thank you